Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ayang Bishar Meghalaya High Court, Hakashpotrik Urumpang Arajar Arpulai, Kalapun Ksan Yoba, Tebor Lang Patau, Hakabede Baka Mukut Duma, Bakat Central Bureau of Investigation, Kalapengan Apo, Kendoan Kaba Sauspa Arpo, Sauspa Andrew, Jongke Indian Penal Court, House Nam Arajar Kat Nyo, Halo ke Jingsha Ujor Boba, Tebor Patau, Lembar Arngut Ki Hea Jongke Negrims Hospital, Ki Klemsio Yakapisa Employees Provident Fund, Kabaki Nong Tre Jong U Gide Banyo. Hakabay day bat kani uba Tebor Lang Patau ubulong ru kortong jong National People's Party na Maulai constituency lembaki nong bu jong u hakakalai teri urampang arjar arpulai kilalaj ban pentep syak returning officer ha office jong deputy commissioner ke East Khasi Hills district halor ke jingpun kesan jong ying bishar yo ba Tebor halor ke niga mukot duma kabakdo bu ba Tebor Lang Patau umyodan bentai katkum ke jingsha keno ya hari kapor ai kublai ya kinong kesan kijunga mo watak peneng kajing syakat ho kibabun dan rekim simdu mesim kidon bin nadien junga nama kisania ya nga tengah ngai kublai ya paro kinong kesan bat kipai ba nong senang mulai mo kajing jumki apa ngalit meeting pelong meeting kiwan bat snap ke kaba ni pensno wiki kajing angut pengin syakri senang mulai te kumangi pilatif pentasgi mengawan ban ai kini ka city sekaro kipai nong senang mulai ru nangsu tip lingba kenika media mentapa nakalian juga habede bekam ketama ka lapan bana mata umtan isu ngala bet lakhut katum kecing ai ka cing besar maka haikut badan borom juga mekalia bukan tema kadena tu senam arjar khatnyo pokas GM case kade kabede bat kakam office ka pamensua swa bangang nomi khamat ka bangade try juga ke agency ya ka bakaladon kecing sakno bakadon kecing bakalah kan komsil ya ka bentar di EPF ke staff dan ray ni TP kade tak kecil bed ke office EPF ya ka ba nakaliang joki kila apta ini pengen siu kat kembali ben siu ba nakaliang ke office house na majar kaprang la dep pendep ya kata dan nomor bagaya kes kelas ya la kaya kod kawan ke pandemik arsnam tur kelap duit no te hakani ka sponsor ka high court benar-benar di Indonesia benar-benar makapet ya kita ki cing syak keno kasyamba kamdan ni kum kata takala pelat dengan kes itu segi mas ndap file nomination hari ni aju cekahe aba ki perlok press perlok media ki kelinga ngong pet ni cing start tu yang besar mo madita maka kepada kebor makan rai yang ala tanga baklane nga bet mo dan rai ki ngai ipat haki social media ki perlok bele election lang bat nga kila penbena yang di kes tu ngai kata kam suye nomor ada penbena ko kebon kamburi tamalong bakila simpat ikarai pat dan leu kandidat jongka UDP leu bolong bo ba patau pejil license lalu job ko memeli pihak di sam pihak di san tapi ngalingo naka an ke bukumno ki kitip bat kila pule an hang bikin patai kata nomor hang ne po kari ke jongi ditang yang besar kemudian kebor bukan rai om kiwe pat nomor ya kapapimtip pimde mencukuran keluar pisukan tak keluar kapapimtip pada pitip temu kata keper mah te kawe ngasuku abnong bal nomor baka high court kaying besar belum kalapan court ini kes kalapan jangan kes bakam dan ni dengan kerpat itu ki perlok makin sutu ini nomor lada katkum kecing tho jangka menukur kandak ru nadi nani le lebih kenta ya kapapim patip kamu kalau menit ke komplain persya yang tahu bahkan tak bat ladaka kadang nadu mentasi lah kita sedang man pensawa bakin itu nomor hadir mengelada pelat nak yang besar teman kata ke syong haki kai pan benlek kata kam ko benlek kata ke sepet no hakade step pemerintah engkau ngai penpau di semua yublai kejiwan ikendu jungi ke aru kolong ba kemaklatip ke parti jengi kat kum kecik tha jeng ke Supreme Court ya ki kandidat ki badan ke kedema ki hapan pentip kepada ka luling di Supreme Court teklai hak tiki tayo beladap no adin ka suaban file nomination nakaliang ke parti kala declare ya ki kandidat jeng NPP badan ya ka mukadama mo te adin Jakarta nakaliang jong nga squad pentip fini ka po ka jingwan jong nga sakarum ta kalau pentip ba skupuram ya ka
High Court kayong bisa dan belum ke High Court ya kapag penkut ini kes ke jangan menak ini kes potrik ya pementang ngamdan kes dan ngamdan muka dema asu persya ya bar ngawan petip ya karu banga ngamdan muka dema persya kumbala declare nengko pementang kasi ngelayo petip ba menak ini ke potrik dulu benai ke High Court kayong bisa dan belum ke pelat yang anak ini kes